rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus ikatakan kami menjuah-juah man bandu ibas kami kerina serayan Tuhan tetap ngarapkan kam tetap semangat sebab bas paksa enda bokaseh kita kubas acara tutup tahun wari enda silakoken me kebaktin nutup tahun wari si perpudina ibas tahun enda sope kita bengket kubas tahun si baru ibas kebaktin enda iba baik kita nulih ku wari-wari si go lepas ijar bagai-bagai kecibal nggo si bentasi janah kita pe tetap ibas menjuah-juah seh ku penghujung tahun enda mari dage ras-ras kita krina ngejapkan belinna perkuah ate di bata si enggo ibre kena man banta. Mari bengket kita kubas kebaktinta. Kebaktin nutup tahun enda. Ibenaken ibas gelar di bata Bapa si tetap setia ngarak-ngarak perdalanan kegelukan manusia. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si jadi penebus manusia. Ras ibas gelar kesah si badia si jadi persuruhan di bata guna nemani kegeluhan manusia. Menjuah-juah man bandu kerina sireh ku rumah Tuhan. Bagepe si tetap setia nggeluh ibas Tuhan. Malam atendu arkiteken i alo kendo me pasu-pasu idur di bata bapantanari arkiteken i idahna ketutu sendu ersembah. Amin. Sura-sura di bata dagelit telu si tetap harus didalamkan ema erkini teken man Tuhan pengarapan man di bata keleng ate man kalak si deban jana si pentingna iba si telu ema ngkelengi kalak si deban palaskan kata di bata enda si puji ia ras kita rende muji Tuhan ibas kitab denden nomor 334 ayat si pemena rasi peduakan. Senina rasturang si kelengi Tuhan sepaksana kita ngoge pustaka si badia bagin si pemena
si ibuat ibas kitab Mazmur 110 siwah ayat 80 siwah sekubas ayat siwah 16. Iogekan kami isina nida bagenda. O Tuhan, katandu tetap rasa lalap. Rasa lalap rasa lalap di surga. Pertetapndu enteguh rasa lalap. Ipajak kendu doni tahan rasa lalap. Sina salit sebas paksa enda lit arkiteken perintahnu. Sebab krina suruh-suruh hendu kau. Undang-undang du kap ulu kemalemen atiku. Adilang nggo aku mate perban kini seranku. Asandikan pe laku persilahan perintahnu. Sabab arah perintahnu emo aku ipegeluhnu. Si kerajangandu kap aku kelinimin aku. Nggo ku ikutkan dalankan perintahnu. Kalak jahat nggempangi aku, laku munuh aku. Tapi ku pekusur-kusur ateku ibas ukurku karena undang-undangdu. Nggo puteh maka kaipe lit ngejangkana. Tapi perintah-perintahdu serta kau. Ketuahan kalak si megikan kata di bata dengan si make kenca ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita sada ibas pertoton ertoto kita. Manbandu Tuhan iendeskan kami kegeluhan kami. Sebab ibas tandu ialokan kami melala kejuah-juahan. Menjuah-juahlah kami rusur ibas kami tutus megikan katandu. Sebab kam kap simada kegeluhan kami. Erkuasa kam Tuhan arah kemahandu bagai pe arah katandu. Perpulungandu nggo sikap guna dengkeh kensa. Alo kendu pertoton kami dengan alamindu dosa-dosa kami. Sebab Yesus Kristus Tuhan reh kami mindoman bandu. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia. Si ibuat ibas kitab Sada Petrus bindu sada ayat 22 sekubas ayat 25. Iogekan kami isina nina bagenda. Erkiteken patuh kami ngikutkan pengajaran si tuhu-tuhu. Nggo ibersihkan du dirindu. Semakalit ibas kam keleng ate si tuhu-tuhu nangdangi temandu si sada kini teken. Maka si keleng-kelengenlah kam alu bulan ukur. Sabab arah kata libata singgelu dengan tetap rasa lalap. Kam enggo tubuh jadi manusia simbaru. Silabu tubuh arah manusia. Tapi ibas bapa si rasa lalap nari. Bagi liter surat ibas pustaka si badia. Kerina manusia desken dukut-dukut. Jana kerina kemulianna desken rudang lukut. Dukut medus rudang penata. Tapi kata di bata tetap serasa lalap. Kata enda mo berita si meriah. Si enggo iberitakan man bandu. Sejenda me pengogenta. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Lakasi gejak, nggo kaseh kita ngikuti acara nutup tahun. Nggo berlalu, nggo lepas tahun 2020 henda, kenca kita pagi bengket, ibas tahun baru, kebak tinta warisi pepagi.
Erbage-bage siman benta senta, siman alan kenta, susah senang, bagi pe sakit entah pe sehat, sukses ras gagal, meriah ukurta entah ceda ateta, ibas tahun 2020 henda, ngopegancih-gancih sinanami. Bulan sada sekubas bulan telu pertengahan, kebaktian ta bagi si gel-gel normal. Menakan tanggal 22 sengayak Februari, kita tetap dengar kebaktin bagi situasi si Februari enda arah YouTube. Enda mencidahkan maka nakai pe kepeken labo gel-gel. Maka ibas dalani kai pe sila gel-gele, perlu kita beluh ngenen kai surah-surah Tuhan bas kegeluhan ta. Tentu litnge kekecewaan ta, merawa kita, ndelea teta, megogo teta, entah nape ceda pusuk ta. Ibas dalani tahun 2020 hendak kita-kita pika-pika hal. Tapi harusnya kita tetap semangat. Ula bene ukurta sebab sitah makana wari-wari enda Tuhan ka ampuna. Tahun 2020 hendak pe lanai go pagi terulihi. Go keri kain pe kepeken labo gel-gel. Makana kerina kita perlu ngidah arah kai si ikatakan ibas pengogintai dadai. Maka kai si irusur ibagi kita, kai si rusur si idah, tentu pasti melalakal mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan. Ibas tahun enda arkiteken pandemi COVID, melala si idah kalak mate, melala si bagi berita-berita karena kalak si terinfeksi COVID-19 enda sakit biayana pe melala jana akibat arah kena virus corona enda sangat berbahaya mempengaruhi tuhu-tuhu ku kebiasaan. Bagai pe ku cara geluh ta tuhu-tuhu mempengaruhi. Deba nguturah rusur kebiarna, gu paranoid. Deba lanai pangdarat. Deba labulit koroneda nina arkiteken kain, gu panik, gu stres. Enda mo situasi si ialami kita ibas paksa enda. Tapi te kita bagi bahan ta dai katakan kai pelik ngejangkana lip waktu. Likanga pagi masana kerika masa pandemi COVID ini. Tiap tahun terjadi perubahan di bas diri ta, bas kesehatan ta, bas ekonomi ta, bas pertemanan ta, kegeluhan negara ta. Melala kebiasaan-kebiasaan si berubah di bas tiap-tiap waktu. Sebab kai pe labo kepekelit si tetap. Kai pe labo si pasti. Kata di bata ngenca tetap ras pasti. Makana kuga kita dalani tahun enda dem alu keriahan ukur. Amin nape melalakang si tuhuna kebiaran-kebiaran. Tapi kata di bata harusnya tetap si gelam bagi temanta geluh dengan tetap rasa lala. Naik ku inget sangat kitik dengar asal perayaan Natal turi-turin nape Maria Jusu gundari pengu kama deher umur 50 tahun jelita nakin jelang 50 tahun dengan lalap si manogen tapi lah pernah medu sebab kata di bata geluh ibas kegeluhan ta kata di bata lah pernah ketandingan zaman tetap mengikuti perkembangan zaman tetap cocok kubas konteks kegeluhan manusia. Ibas situasi si Februari enda.
Mankala sindarami kata di bata, iidah nama kata di batenda, tetap cocok ibas perkembangan zaman sini. Makanya adi sini bas kinatan ada kan, mau dewaju pe berubah. Cara guru ngajar ras kurikulum nape berubah. Ya di sini kan anak-anak tapi nggak berubah cara nak belajar. Cara berpikir naras kebiasaan nape berubah. Gereja pe nggak berubah. Cara nak melayani. Adi gundari dakam. Lakan cakin menjingkat serayane nikahkan bahan-bahan secara YouTube umpamana entah live streaming, entah nape kebaktian si manual ibagikan ku jemaat-jemaat. Baci ngejemaat landatkan pelayanan. Makanya buka berubah dinaik akan cukup di gereja saja sih bang. Hadir kita bers perpulungan jauh-jauh. Tapi di Genduari gue melala bentuk pelayanan si harus dilakukan. Jadi pengatakan sama kali tetap si berubah. Lalu bagi seni naras turang sini kelengi Tuhan. Tahun enda kita ibas akhir tahun enda mengikuti adaptasi kebiasaan baru ibas masa pandemi COVID. Tahun 2020 sadenda si dalani kami kari adaptasi kebiasaan si baru. Memang KIP si ialakan kita, KIP si terjadi ibas kegeluhan ta bagindai katakan bas pengogen tandai ibas kitab Sada Petrus. Makana kegeluhan enda desken dukut kentisik menjilai mencedungi dartar bagepe lukut-lukut bacika dai merata bukan rempet megersing bunga si menjilai pe bagika kegeluhan tapi bagika nai sidah bayak bukan rempet lanai gapa pe umpamana nai si ida arpa meteh gundari arkiteken usia buka kena amnesia. Nai si idah ia susah. Bacika rempet ka bayar. Nai si idah ia muda. Bundari yoka metua. Kita bagi kami dari. Ya. Kerina berubah. Tapi kata di bata lah pernah berubah. Makanya ulah gelem si banci berubah. Gelemlah si kekal. Kaikin kekekalannya. Kaikin si tahan rasa lalape. Makapkan kata di bata. Gelulah kita ibas kata di bata. Sebab kata di bata nai nari, genduari, sehpagin. Tetap banci ipakaikan ibas kegeluhan ta. Doni enda lalit mereka tawaran si abadi. Entah pe kekal. Sili ibas doni enda kai pe ia, isi pe ia, kuga pape bentuk na krina fana. La abadi, la kekal. Tapi kata di bata, mengkapkan tahan rasa lala, serasa lala, teruji. Pustaka si badi enda datang, boseh kal dekah na umurna. Tapi kri na turin-turin kegeluhan manusia lengkap ibas. Konteks na pe cocok, situasi na pe bali. Jadi uga dagi kita dalani tahun 2020 sada ibas warisi pepagi. Malam lah hateta banci kita si tutup tahun enda lin ibas menjuah-juah bicara arbagi-bagi ge situasi kegeluhan. Karena lah tetap mantuhan, gelem kata di bata. Sab kata di bata ngenca ketuhu-tuhun. Kata di bata ngenca jadi jaminan ta idoni bagi pe surga. Kata di bata ngenca mabaka danet kedamen kemalaman ati ras krihan ukur alinggit kita gelu ibas. Tuhan si masuk-masuk kita krina. Tuhan si pegegehi kita. Gelah banci kita nadingken tahun 2020 henda si kepari tahun 2020 sada ibas puasa pasu-pasu bagepe kelang ati Tuhan si tetap setia numpak-numpak kegeluhan ta. Amin. Mari ras kita sada ibas pertoton tertoto kita.
Tuhan, kamlah singajari kami arah katandu. Sebab katandu kap kegeluhan kami. Katandu tahan rasa lalap serasa lalap. Bahanlah kami tetap geluh ibas katandu si rasa lalap Gelah banci idat kami erti kegeluhan idoni enda. Bagaipe erti kegeluhan ibas masa siru enda. Man bantu Tuhan desken kami geluh kami. Sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Mari radukan gerina kalak Kristen bas kelina ingan ras paksa. Si aku kenlah pengakun kini teken taninta lagi ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar kuasana. Si nepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari. Si so keliaman tergelar si Maria. Si ngenanami kini serang. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakukan ku kayu persilang. Mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Pateluarikan enggo keke ibas si mate nari. Nakih ku surga. Perkundulna arah kemuhan di bata bapa. Sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranakan sing geluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia. Janalit sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita neken persembahan. Bahanlah pengatakan bujur jadi persembahan mandi bata. Sehkenlah kai si enggo ipadankan di bata si meganjang naman bandu. Mari ras kita rendeng muji Tuhan iherta ngendeskan persembahan. Ibas kitab Denden nomor 325 ayat si pemenang. Kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan ikatakan kami bue bujur man bandu. Sebab arah pemasu-masundu kegeluhan ras pendahin kami. Sada bagin ulihna itanukan kami jadi persembahan pengatakan bujur. Gelahna arah persembahan nenda. Banci pe ipakekan gereja rikutkan singena atenu. Kandagi Tuhan singelipat gandakan rezeki man kami. Sebab adik kami si masu-masu erkecukupan kak geluh kami. Ibas pak saenda, ibas kebaktin nutup tahun indah. Artoto kami mankrina keluarga-keluarga si erceda ate, ibas tahun indah. Kam si impegege hiras ngapuli ia. Bagepe anak-anak nu si sakit, si lengap madan bas paksa enda. Bagepe anak-anak ndu si iok nama i rumah sakit. Anak-anak ndu singgo penakit menahun. Genduari pesangan abas proses pemulihan kesehatan. Simpar pasu-pasundu
gelaban si pulih sempurna kesehatanna. Khususna pe kekelengan kami si sakit nande alam Bapa Romaika, bagepe anak kekelengendu Romaika. Ibas pemasu-masundu sehat ras menjuah-juah kerina anak-anak duenda. Sebab te kami ibas kuasandu madan kerina pinakitna. Kerina anak-anak nu si rumah sakit pe rikut ras tim medis kubas tandun desken kami. Pasu-pasundu kami Tuhan ras seisi jabu-jabu kami. Anak-anak kami pe kerina tetaplah pusukna darami kata dibatasi tuhu-tuhu tahan rasa lalap. Kata du'e tetap mempengaruhi geluh kami, mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kami, mempengaruhi kami gelah naula kami derus kubas percobaan. Bagepe min kata du'e lah tetap simabai kami geluh meteguh paguh ngalakan berbagai-bagai tantangan. Sebab kata du'e o Tuhan la paksa-paksa kekelengendu, kesetiandu, pasu-pasundu tetap tahan rasa lalap serasa lalap. Bagelah mimpi kami tetap setia erdibatakan kambas kegeluhan kami. Pasu-pasundu pemimpin bangsa ras negara kami. Bagepe kerina serayandu. Bagepe mudraman klasis ras rumbut. Tuhan si masu-masu. Bagepe obapar toto kami. Telah kami sinatang-natang kegeluhan kami. Sinumpak-numpak dengan jayang kegeluhan kami. Gelah na tetap paguh pengampun kini teken ras pengarapan kami manpandu. Sebab na te kami Tuhan. Ibas kami tetap erkini teken man Tuhan. Erpengarapan man bandu. Dengan git dalankan kekelengan. Ein cidahkan sakatan geluh ibas kami. Terpuji kam Tuhan arah katandu, termulia kam arah lagu langkah kami. Janah tuhu-tuhu kami ipake Tuhan, jadi surat-surat Kristus sing geluh, si bansi iogi sing terang. Karena kegeluhan kami, pergitekan persadan kami ras kami. Terpuji kam Tuhan, rasa lalap serasa lalap. Mari ras kita ertutu bagi sini iajari Tuhan minta lagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, reklah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empat kami. Ola min kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kangkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Turang rasenina, dalamkanlah kegeluhendu ibas penampat kesaksi badia. Dengan alokanlah pasu-pasu sirehna idur di batanami. Patulah kaman perintahku, tetap ku pepaler man bandu kemalaman ate desken lau. Janah ku beri kemenangan nepet kamu, desken galumbang si ergalun ku tepi lawit. Amin. Salam menjual-jual, man baru krina, kawan perpulungan, jamba peka beringa, singgung ikuti kebaktiin 7 tahun bas Pak Saida. Salam kedal ate, salam menjual-jual, man baru krina, tetap kita tontonan Tuhan, telah banci sita lingkar 2000 tahun 2020 mega, menjual-jual, dengan banci si kepari tahun 2020 sadar, ibas kuasa kelengan Tuhan. Tuhan si masuk-masuk kita rasa isi jabuta. Jumpakah kita ibas kebaktiin tahun baru ibas wadi si pagi. Tuhan
Tuhan si masuk-masuk kita kena. Salam sejahtera, salam semangat. Dengan Tuhan tetap sekawalta. Ibas naringkan tahunnya. Berjuah-juah man anda